li si mi verovala, ženo jedina? Da li si mi verovala, da li si praštala kad sam tebi dolazio mrtav umoran? Da li si mi verovala da sam bio sam, da sam bio sam? Da sada je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Možeš ovaj pulski kiseljač, živio, da, to Bog, da. Počeo ti splečanski već. Opa. Ajmo. Svako ima svoju priču, ova je posebna, na prostranim predelima prerije, gdje vetar udara u krsta više nego što treba. Na bijelom pastuhu, veseloj lešini, jahao je kauboj po imenom Metak Prozviždi, koji je bio u to vrijeme legenda poput taktičkog Toma. Na konju od metar visine i 2 dužine, 8 pari patika različite marke i njihova 4 vlasnika zaputila se u Ćuzu. Od tada njihov život nosi gadne posljedice. Oj! Halo bre, otvori mi ovu, jeboti me mama ako mu ne razvalim, a ja sam pošten čovjek, svoju kaznu moram odležat 20 godina. Iznad zatvorskih bedema, kape doma Zenica, muke oko tesanje kamena, dijela su 4 brata neizmjeničnim šoranjem. Sve to posmatrao baš čuvar Vicenzo, jači u svojoj kategoriji. Posmatrao je to budnim okom. Bili su to braća Daltonovi, Glupka Tuka. Zatim Misliš, zatim Trpimir i na kraju mali zajebani Ahmo. Ujebem ti na 1, na 2, na 3. Joj, Ahmo, dokad ako? I ja se, brajke, pitam 2 put. Ništa, sviraj krampu po 3-4 centa, jebi ga. A brajke udri dok ne otupi. Jes, vala, brajke, dok se me presavije 3 put na jednom. Joj, brajke, men stresavilo 1, 3, 4, 8, 9, 12 puta. Jebe mi ti krv, men žurevi kuka, niste šta me jebeš. Peri mješalcu, noga. Marš za mnom. Misliš gdje nas vode? Ne mislim ja ništa, ali mislim da nas vode u dvodnevni izlet u jednom danu, ja jedva čekam. Kurac, dvodnevni izlet, kakav dvodnevni izlet, sad ću napraviti sranje kako WC šolja nije vidjela. Gdje je ona japsu tam iz odbrane? Selam alek, vermetula, ja sam doktor Puvljuž, ja sam doktorirao advokatriju na Old Tranfordu. Kurac, ne biš ti odbranit njaja od zime. Ni kurac! Ni 2 put kurac. A mi 7 kuravca čuvaš, ostaći mov do kraja života. Pa dobro jest, ali ima neki kazni ovde. Parking kazna, guženje žene do gori, mito i karapcija napaljenoj policajki. Pa ne znam ja sad ko će vas izvući odavde. Tih 30 puta je slučajnost. Jes, boga mi, sve je to slučajno bilo. Jest, ja se isto sjećam. Ja se ne sjećam. Možda se sjećam, ali se ne sjećam. Više se ne sjećam. Joj, to su bila vremena. Ljeto 95. Ja, i kako stojimo na tržištu? Pa et, $10.000. Joj, brajke, glava ko saksija. Viš, lijepo će ravno fuzbal. Brajki, Ahmo, Džeko da te pičkin dim. Eko, Džeko, kurac. Ma eko, Džeko ne bio uglavnom koga ufati Rheinfeisen plaća viš od $10.000. Evo,
koga ufati. Za dobru karijeru makarone i kajmak i nema belaja. Od imam neke volmorale, maščini, čekaj. Nije, ovo su mi note iz muzičkog, vidiš, taj rad. Nego zipa da mi se savratimo na posao, da vas viždi prvo nije dovuku ovdje, vi sad ne bi ni bili ovdje, jel? A ova skrivična lista ko Albabin tepih. A po članu 32 zaveo 86, onak ima list ko Albabin tepih, ide u čuzu. Niga, ima da ga šutnem iz stepenište, zapakovat ću ga u konzervu sa sardinama i pravac kuvaj. Joj, kapi, znak u kandilj, jebote, tramčki sir. Evo tefteru piši da vas se prozviždi safat oko jastrem seoske kokoši. To nosi jajo u formaciji 4-3-3. Zafjarit ću mu bombu u kuću ko Hamza Alić. Ma jara neko drugom bombu baca, sam on ju upada. Može ti se bacat ko Blanka Vlašić, ali čovjek ima svoj ljude, rekete udara ako Đoković. Jebojte te glajvara i 500 baklava. Odelam perja. Pronosam ti mati. Vi kreša bruda, vi taktička urođaka, vi stolconga, možeš ti to, jarana, išta ode, aj, da neće ko bubrege mi odbiti. Nema dva ljudi moji što im sama može jebavak, ja ne jedan, pa to treba jedu se kompir, čitava čaka kompira, treba ga kudlaču u svoju. Joj, ja sam danas majstor Muro, veš mašinu od njih. Jebote, hitno mi je ko da zovem 1, 2, 3. Pravo zbrajki. A ko to jebe se matir? Bolje da me ubije promaha nego ovaj prdež. Zalijepi prdež ko sličicu na album. Evo ovako je prno. Čuješ? Joj, jes ga izvuku kod optni broj na tomboli, boga ti jebe. Joj, moram odavde uteć, ko zečev ispred garabina, ne kroz vrate nego kroz zemlju. Volio bi da sam džet na tvom kapu. Jel to Fuldo Backović, brajki? Ma jok, ovo je Hal Bešlić. Ljudi, jeste vi čuli da se Dinu puši dok se kupa? Daj malo kupusa, samo malo kupusa i malo jogurta. Živio Din! Joj, ljudi, neke čudne cigare, 2 dana nisam zapalio, kriziram nikotin, jebote, gljev. Nemoj, palta. A šta nemoj, ovdje? Ovdje šta to odreknu, grom te ne jebu. Ne znam ja, sine. Ako da je Žiška iz dženema, hoće nas Bog sve pobit tu. Ljudi, okupili smo se ovde da zakopamo Daltone, ali su već zakopani. Pa predlažem da se vratimo na naš pidžama party. Amin. I dok su drugi aminali, TNT nije bio kraj njihovih života. Braća Daltonovi dalje žive na okružnim njivama tadašnjeg vesterna. Vjetar je fjukao i nosio je granje i slamu. Najljepši cvijet iz careve bašte, upao sam ja na njeg. Znao sam kakva me sudbina čeka, al upao sam ja na njeg. Joj, ko onako ružno pjeva. Ma ona Polpina od Vičenca. Treba ne vodi kušnicu za mnom, ubit ću ga iz dvocjevke, majku mu jebem.